अहानबदा ngasigi maroiba pau pizari anoba laingak ama semnaba hauzik Delhi da leiriba BJP amasung masiga chatminariba MLA singi mifom ama hayeng Delhi da pangthoklagani MLA Yankaimari leiriba BJP na lusingba NDA kangbuna center da anoba laingak sembinaba Delhi da haizaba ikaiba fawi haina CLP leader hanegi chief minister o ibobina haikre Manipur Information Commission da citizen singe second appeal taropage chang hengelakli haina State Chief Information Commissioner Koizam Radeshyamna haikre Mahosagi khalngak tuna thamnaba pandamda mahiroi singi nongmage oiba exposure visit ama Karang Ithat amadi Kaibulamjau National Park da chatkre Kurumjari ISTV pau mireng tabri bapunamakpu taramnok jari ngasigi maroiba pau sing miyamda pijari Anoba laingak ama semnaba hauzik Delhi da leiriba BJP amasung masiga chatminariba MLA singi mifom ama hayeng Delhi da pangthoklagani hairi hanagi chief minister N Viren yauna MLA kaya Delhi da kem tokduna leiringai cherak asida ngasisu nungthilgi flight ta speaker TS Saidabata Singzamai kendrogi MLA Yumnam Khemchan Mayang Imphal kendrogi MLA Kongkham Rubindro Khetigau Assembly constituency gi NPP gi MLA Nurul Hassan amadi Langthabal kendrogi MLA Karam Shyam Nungba kendrogi MLA Dinganglung Gangmai Delhi da ngasi Changkre Hari ISTV News na fongba pau amagi matung ina hauzik Delhi da leiriba MLA singi oiba NDA gi mifom amasu Delhi da Manipur Bhavan da anoba laingak ama semnagumgi matang da khanagani hairi amaromda Delhi gi losing basingna amaromda center gi losing basingna MLA singi marakta gi chief minister gi form Mioi amada hekta pirakpada MLA singi marakta mot manadabagi wakhalon sing leitre hanasu thajaba yaba pau amana hairi Hauzik Delhi da kem tokduna leiba MLA sing adudi hanagi chief minister N Biren Manipur Legislative Assembly gi speaker TS Saidabata ZDU gi MLA Abdul Nasir NPF ki MLA Laisio Kaising Awangbo Nimai NPP gi MLA M Ramesor Sheikh Nurul Hassan Independent MLA J Kumosha BJP ki MLA Singh adudi RK Imo L Susindro L Ramesor S Rajen Ais Dingo T Robindro S KV S Ranjan KS Ibomsa Sapam Kunjakesor K Robindro KS Joy Kishan TS Arun Kumar TS Syam Kumar Karam Syam Dingalung Gangmai Usam Deben Y Khemchan TS Basanta amadi Govindas Konthokjamde MLA Yankaimari leiriba BJP na luchingba NDA kangbuna center da anoba laingak seminaba Delhi da haizaba ikaiba fawi haina CLP leader o ibovina ngase Pasoi Block Congress Committee na sinduna kendra sigi oina vote chori gadi chor signature campaign haudopai thoramda haikre tabungkhokta leiba ima tubi leimagi sanglenda pangthokiba thoramadda CLP leader o ibovina makhatana BJP na namfu safuda India se dictatorship laingak ama onthoknanaba vote chori gi thabak ase chatharakpani Manipur da su local body gi Mikhal Singh pangthoktana makhoina furit khawdagi puthorokpa miyoi singna local body sing paihanduna thamle masi democracy gi wahanthok namsinduna thambibani asigumba BJP gi laingak asena makha chathaba tarabadi constitution gi maraibak tambangamdre maramaduna self democracy haiba kholaw lauribani press na constructive oiba suggestion laingak ta khangalabasu makhoida saibugum lauduna faba punba tawbire Manipur da Lairamba BJP ge lenga Congress ki MLA mangana inthukiba leite makhoi masel mot manadabadagi BJP ase miya mamang da ikaiba nanglagani khangbadagi Delhi da kauduna resign tahunkhibani aduga hauzikna Delhi lengak seminanaba group chatpa se mahak maitei macha ama oina ikaiba fawi haiki democratically elected moi alliance ne kene yawa ama lai chin lai gire apoi manga ne lai gire ama go madu khai go ga madu ko chalaga BJP ki sarkar siem na tatna basan kresri koi BJP na kar kai bana ni kai na ma pa to ni basi ne to BJP no साथ को तोड़वा मोदी की अदुवा शिलेटर वाली BJP सरकार से अदुना जिसके प्रधान कोई प्रकार के उठोगे इलेक्शन तोड़ना आप तो अदुमाई तोड़ना करिकान रब मयाम खाना चाहिए तोड़ना दी अदुना MLA जिसको कोई प्रकार के उठोगा कोई हाथ पर तारे ना हम तोड़ कुछ नंबर दिए वो BJP से
थौरमदुदा सरुक याखिबी हानगी एमएलए ए के मीराबाईना चही मरी फाजलकदौरबा केंद्र सिगी मिहुटना केंद्र सिदा एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंडगी करी थबक तौख्रे हाबसी व्हाइट पेपर अमा पुथोक्तुना मियामदा खंगहनफम थोई केंद्र सि लंबी थोंग यावना हिरम खुदिमक्ता सोथबा केंद्र ओइरे माकना एमएलए ओइरिंगै मतमदा पाइखलंबा प्रोजेक्ट कया निंगथिना लोइसनबा ngamdana लेरे मसिना मियामगी चौखत थौरांगदा चाउना अकायबा पीरे फूड सिक्योरिटी एक्ट मखादा बेनिफिशियरी खनबदा अचान मिराई नाइना थबक तौबना हेना हाना पाइरंबा कार्ड फाउबा कक्थतुना तौरिबा थौंग असी मरी लेनबा डिपार्टमेंट गी मियोय सिंगना यंगसिनबियु हाइके थौरमदुदा सरुक याखिबा एमपी डॉक्टर बिमोल अकोई जमना मणिपुर इंडिया की मनुंगदा ख्वाइदगी लाइरबा ख्वाइदगी पोट चै तांगबा अमदी ख्वाइदगी थबक फंगदबा स्टेट मंगा की मनुंगदा यावब लमदम ओइरे मही मसिंगी लमदसु सेंटरना सेल चाउना चाउना थादरिबा लेंगा के स्कूलदा मही तंबगी महुत्ता प्राइवेट स्कूलदा तंबना चादा हुंफुतरा तंबा स्टेट ओइरे सेमिलोन गी लमदसु मणिपुर असि आईसीयू दा लैरिबा अनाबगी थाकता लैरे फिबम सिंग असिदा मियाम की पुंसी मतौ करमना हिंगलिबनो हाबसे अचौबो वाहंग अमा ओइरे हाइखी ख्वाइदगी थबक फंगदबगी रेट ख्वाइदगी वांगबा भारत लेबा लेपाक स्टेट टॉप मंगा की मनुदा सना लेपाक मणिपुर अमनी भारत लेबा लेपाक दा पोट ख्वाइदगी तांगबा स्टेट की मनुदा कोई नंबर 1 ओइरमी मरामा ख्वाइदगी सुनाई रबा थबक ख्वाइदगी फंगदबदसु टॉप 5 ता यावबा ख्वाइदगी सु तांगबा लममै बसिदा कोई कमाई हिंगी नसिन वाता पादा बदु नुआइना लेबदु दुम लेबो सना लेपाक मणिपुर है कोई सही निसिंगनी लेबा पौना प्रदबा सिहिरा कोटि मपोक नुमी थंगा लदन नोखाई की बा इरमदम की या सही सदन लेबा मयाम जिगी इरमदम लेपाक से कुम लेना न चूरगा सुम संगबा लेपाक से मयाम पाविगनो मदो लेना कांगु सिन चुथोपदा चुमन लायन का पुगदबा लंबी देबा कोइस लेना पॉलिटिक्स से मणिपुर इन्फॉर्मेशन कमीशन दा सिटीजन सिंगी सेकेंड अपील तौरपगी चांग हेंगलकली अमदी मणिपुर इन्फॉर्मेशन कमीशन ना चादा मरिफुतरा मापन दे मतम चाना थबक लौकले हाइना स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कोइजम राधेश्यामना फोंदोक्रे वाफम असिंग असिदगी हौना नुमित 8 नि चथगदबा राइट टू इन्फॉर्मेशन वीक सेलिब्रेशन 2025 DIPR गे ऑडिटोरियम दा हौदोकपगी थरम दा हाइकिबनी थरमदुदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली गे स्पीकर सैटबर्टा ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की प्रेसिडेंट असेम भक्ता अमदी स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कोइजम राधेश्यामना मरुओइबा मियोइसिंग ओइना सरुग्याकी स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के राधेश्यामना मखा ताना सिटीजन सिंगदा मखोय मखोय की इन्फॉर्मेशन खांगनबा पीरिबा हक असी नियम चुमना सिजनबा अमसुंग पब्लिक अथॉरिटी की माइकेदगिसु सिटीजन अमगी पिफम थोकपा इन्फॉर्मेशन अदु मतम चाना पीबा मथौताई अफबा डेमोक्रेसी अमा लेहनबदा सिटीजन अमगी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट सिजनरीबा अमसुंग पब्लिक अथॉरिटी अनिगी मरक्ता अफबा मरी थंबा मथौताई हाइके कनागुंबा सिटीजन अमना पब्लिक अथॉरिटी दा RTI थाबदा करिगुंबा पेंदबा नुआइतबा लेरबदी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन दा सेकेंड अपील चटपयाई मदुगी मतुंग दा स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन ना थबक लखटकदबनी हाइकी पब्लिक अथॉरिटी सिंगु कमाई तौना कोई प्रजा की रिक्वेस्ट सिंगु रिस्पोंड तौबदगी कमाई तौना प्रिपेयर तौबदगी कमाई तौना कोई पुन्ना होतबिनरगा यामना हेना ओपन होइबा ट्रांसपेरेंट होइबा अकाउंटेबल होइबा करप्शन फ्री होइबा डेमोक्रेटिक सोसाइटी अमा सेमदा मतेंग पांगनबा होनकदगी हाइबगी पांदमदा कोई सेवगा तौजब हौगलक्लिबा महिरोय सिंगदा लमलक्की सा उचेकसिंग अमदी मखोयगी लैफम सिंगबु योखत्तुना थंबदा अखोयगी थौदांग लै अमदी महौसागी खलंगाक्तुना थंबदा मतेंग ओय हाइबा खंगहननबगी पांदमदा महिरोय सिंगना सरुग यादुना नोमगयबा एक्सपोजर विजिट अमा करांग आइलैंड अमदी कैबुलामजाव नेशनल पार्क ता खोंगचट अमंगासी लमथाख्रे बिष्णुपुर फॉरेस्ट डिवीजन ना हुंफुतरा माथोय रक्सुबा वाइल्ड लाइफ वीक कमरी लैनना चयोलम चुपना चथगदबा लमलक्की सा उचेकसिंग कनबगी पांदमदा पांगथोकलिबा थौरम अदुगी सरुक अमा ओइना ngasisu बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की खनगलाबा स्कूल मंगा की महिरोय सिंगना सरुक यादुना बिष्णुपुर फॉरेस्ट ऑफिस तगी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हेडक्वार्टर RK सदानंदना लमथाखे करांग इथत अमदी कैबुलमजाव फाव चटकदबा खोंगचट अदुबु लमथाबगी थौरमदुदा RFO हेडक्वार्टर RK सदानंदना हौगलक्लिबा महिरोय सिंगदा होंगलक्लिबा महौसागी खल असि कनबदा लमलक्की सा उचेक सिंगना लौरिबा थौदांग अमदी मखोयगी लैफम सिंगबु योखतुना थमदुना अखोय मियोयबगा मैखोयगा लैनोरिबा मरी असि फजना खंगहनबा ngamlabadi अखोयगी अकोयबगी फिबम ngaksenba amadi mahosagi khal ngaktuna thambada achobo mateng oigani masida Bishnupur Forest Division na district asigi mafam sinba thungna miyambu wakhal tananaba honaduna lakli haiki Bishnupur district ko leiriba kogi satra sing
क्लास 5 तक हौर 12 फाउ लेबा स्कूल खंगचरग स्कूल मंगादा कोइना ngasi exposure tour ama satra singi damakta karang island amadi kabilonjam national park ta pujari koina ngasi sachari ba exposure tour asigi maru ba pandamdi hoji hoji khawga leiba satra singsida koina lamlaki leiba sa uchek sing da nusiba fauna ba amadi pungmakogi thamoi nungda nusiba ga loina na pungmaki sa uchek sing asibu yokot pinagu damak ngasi gi pandam asi pangtok chabani Leibak asigi mafam pumbada 2 October dagi October 9 phawba cheolama chupna sathagadauriba humputara mathoi suba wildlife week 2025 ki sarugama oina ngasi ayuk Thawbal forest friends na sinduna school mahairoi singa loinana funal maringda trekking satuna human animal coexistence thawram pangthokre guided bird watching trial walk haiva pandamda division forest office Thawbal gi DFO Dr L Jisili gi mireng makhada range forest officer Thawbal Dineshchandra Salam na luchingduna Waithau protected forest ki area amasu oiriba funal maringda chatkiba trekking aduda wildlife explorer gi members sing amadi staff singsu sarugya ke ngasigi khongchat aduga mari lainana range officer Dineshchandra Salam amadi wildlife explorer gi members singna mahiroi singda lamlaki uchek amadi sa singi maramda sugaina takpi khibaga loinana miramdagi parakliba uchek singbu hatpiroi se makoibu ngakpi senbiduna loinasi haiki Chandel gi wildlife week Mike Park na chathare ngasi DFO Chandel na sinduna Yangen Singh amadi Kangbung Reserve Forest ki nakna lairiba Kaksing district ki Serau Khulda Maira Paibi Singh Mahiroi Sintam Police Outpost OC staff Singh Nimfugataruk Suba Sam Rifles ki officer Singh amadi Jawan Singh loinana forest ki staff Singh loinana Humputara Mathoi Suba Wildlife Week Pangthokre ngasi pangthokiba thorong mari leinana uchara chahum lomsu sakpi turel gi torbanda miyamna punna thakhi ngasi gi thorong mari leinana DFO Chandel and Munal Maiteina aikoina Manipur gi laimai degi sa uchek singbu tasengna mai pakna kansi harabadi maira paibi ima singi mateng changi Manipura aruba thabak thodang kayada ima singna yausilaklabadi soidana mai pai maramasina ngasi serauda pangthokliba Wildlife Week ta maira paibi ima sing yaubiba asimakna Thauramasi Karamakhaidi Mai Park Lagani Thajai Loinana Manipur gi atai mafam sing da su sa uchek sing bukan bada lamdamas dugi Maira Paibi Singh amadi civil society singna sarugyabiu amadi forest department bu mateng pangbiu haike Help others to grow together we live with charity and purpose let's go together haiba motto da ngasi takel khongba longjam lerakta peace resort and hotel sangabagi thauram pangthokre Thauramadu Director Youth Affairs and Sports Dr. Mayangbam Beto ISTV ki President Laitanten Tombe yauna miyoi kyana sarugya ke Laibak ama lamdam ama chakholakpagi matung ina resort amadi hotel gumba si masing yamna leiba mathau tai masina lamdam adugi lairik laishu hairaba lainga ki thabak fonghaudraba naha singda masina sauna mateng pigadoribane miyoi lak kunthra gi maya da lairiba Manipur da laingakna loinamak thabak pibadi oithoktabana asigumba resort masa masa semgatpa mathau tai hanadagi hauna OZ Enterprises na naha kaya thabak piduna laklaba matung ngase OZ Group of Enterprises na nauna hangdokliba resort amadi hotel asina amukka hena atopa naha kyabusu thabak pibada chauna mateng organe haina wangangloi kyana phongdoke Thauranga mari lainana Director Youth Affairs and Sports amadi Joint Secretary Home Department ki Dr. Mayangbam Betona Imphal area da resort natroga hotel sengwat patarabasu open space laitabana khudong chadaba kaya mayoknare mafam asida OG Enterprises na nauna hangdogliba resort amadi hotel ase mafam yamna chai masina imung manungi miyoi singna Imphal gi chillaba mafam dagi khajiktang haidoktona mafam asida ngahaktang pothanana balakpada yamna nungaiba mafam ama soidana oigani haibagi thajabalai OG Enterprises na makhatana development ta khong thangjinbaga loinana lamdamasigi thabak phangdriba naha singbu thabak pibada chawnu mateng oiragani haiki City planning present tawdaba town planning present tawdaba bagi Manipur gumba keno city maru na sumaina si ONG koi keno kari hai tare growth na tawbidana sumaina recreational over yaba jaga even koi family outing chatpe yaba jaga sometimes any occasion da mayam pulaga yaba sumba ko develop tawbi se harau jai am successful oibiu Thormaduda Saruk Yakiva Information Service Television Network ISTV gi President Laitanthem Tombina Ozi Grove ki CMD Biswachandrana ngase nauna hangdogliba resort amadi hotel asina lamdamasigi thabak phangdriba naha kayabu thabak piduna naha kayasigi senthok lambi pibata natana hingnanabigi lambi amasu pire Ozi Grove na faikalakpa thabak thauram singda hena chawkhatpa amadi mai pakpa oirasnu haina thagat wahi piki
Isot sandar na si Odi Baptista Resort Health mai pakwa Washino haiba wahai khasiwa thamdaro ko ledana lagi magi isot sida I mayam ama thabu pibon gamura asu mai pak Washino haiba wahai khasin thamdaro ai tesin थासिगी तांग तरेट मेरागे तरा मंगानी पानबा पूर्णिमा नुमिता पांगथोक दोरिबा मेरा हौ चोंबगे थौरा मणिपुर लेरिबा तोंगान तोंगान बसिंगमी यलहोमी सिंगी चीफ चामगा कुंथ्रागा मंगाना सरुग यादुना पांगथोकलगने हाइना मेरा हौ चोंबा थौसिल्लोफ सना कोनुंगी कन्वेनर मुइतुम मनितोन मैतेना फोंगदोक्रे वाफम असिंग असि डायरेक्टोरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर की ऑफिस ता पांगथोकपा पावगे मिफमदा स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजिंग कमिटी 2025 की मेंबर सु ओरिबा मेरा हौ चोंबा थौसिल्लोफ सना कोनुंगी कन्वेनर मुइतुम मनितोन मैतेना चही खुदिंगी सना कोनुंगी मसिल अमा ओइना पांगथोक्तुना लाकपा मेरा हौ चोंबगे थौरमसी 2017 दगी स्टेट लाइंगाकना मपुंगोइबा थौदांग लोबिरगा स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजिंग कमिटी अमदे मेरा हौ चोंबा थौसिल्लोफ सना कोनुंगा पांगथोक्तुना लाकली हंदकी थौरमसीदा सरुग यागदबा चीफ सिंह चिंगे कल्चरल ट्रूप तरागा मंगा सुगुनु अमदे अंड्रोगी कल्चरल ट्रूप सिंगना मपुंगोइबा जगोई इसै सिंह उद्गदबा सिंह हयेंग नुंथिल सना कोनुंगदा इनिंग थौलै सेंबा सना जावबना ओकपगा लोइनना थौरम नुमित मेरागी तरा मंगानी पानबा पूर्णिमा नुमित्ता अयुक अंगनबदा सना कोनुंगदगी हौरगा कंगला फावबा चिंगमी तमी सिंह पुन्ना खोंगचट अमा चलबा मतुंगदा मरुइबा थौरम सिंह कंगलादा पांगथोकने हाइरबा थौरमसिदा मियाम पुनमकना सरुग याबियु हाइखे चिंगदा लेबिरिबा अदुगा तमदा लेबिरिबा चिंगमी तमी मसिन मनाउगी अमत्ता ओइबगी थौरमसिदा मैम पुनमकना मतम चाना लेंबिरगा मपुंग फाना सरुग याबियु हाइदना मैम पुनमकी मफमदा पाउजेलसि पिजरी या स्कूल केंद्र की एमएलए सु ओरिबा स्पीकर थोक्सोम सैटबर्टा अमदे स्पीकर की लोइनबे थोक्चोंग ओंगवी रंजना देवीदा खोंगुल लीबा मिंगथोल फंगबगीदमक यूनाइटेड क्लब ऑफ या स्कूल ना सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर पीदुना इकाई खुमनबा उतख्रे ngasi यूनाइटेड क्लब ऑफ या स्कूल ना सिंदुना सिको कम्युनिटी हॉल या स्कूल जन्म स्थान दा पांगथोकिबा थरमदुदा स्पीकर थोक्सोम सैटबर्टा अमदि महाकी लोइनबी थोक्सोम ओंगवी रंजना यावना मियोय क्याना सरुग्या के स्पीकर थोक्सोम सैटबर्टा अमदि महाकी लोइनबी थोक्सोम ओंगवी रंजना देवीना मतम अमदा मणिपुरदा थोकिबा चही तरेट खुंताकपा मतमदा मणिपुरगी महाराज नरसिंह अमदे गंभीर सिंहना असमगी कसार डिस्ट्रिक्ट लैबा खोइरेन मैतै विलेज ता लोतुना लैखिबा लेंगोंदबी पाट की हिस्ट्रिक ओइबा मफम असिदा लम स्क्वायर फीट लाख अमगा लिसिंग निम्फुगा मरी चावा मफम अमबो मणिपुर मियाम अमदी मणिपुर की मपान ताबा मणिपुरी सिंगदा कथोकपगी दमा खोंगुल लीबा मिंगथोल असी पीबने हाइरे स्पीकर सैटबर्टना अवाना मणिपुर बु सही तरेट खुंता खंदुना अवाब तारबा मतमदा इनिंगथौ अमदी अंगम अथौ क्याना असम लमद चेंदुना मखाताना शक्ति अमदी पंगल सागलगा मरैबाक मरमदमदा अमुक लाकलगा यकनबा अवाबु माइथिबा पिबा असी अराइबा थबक नते अखोगी इपाइपु क्याना मरैबाक मरमदमबु नुंगसिबा अमदी मजातिगिदमक कथोकलंबा ngasiगी मिरोल अखोइना काउफम थोकते हाइकी मणिपुर से लेना अवाना तखारपी चेलगा मफमदुदा कोना खांगरिदो खांगरो मतुंगुदैगा अदुदगी वखल पुथोगा हलगा मणिपुर कल्लबसे ngasi सोसाइटी सिदा मदुई तंगाय फदबा लेयन खल्ले अंगम बमिंग थेंनाबदि अंगम मदु थेंना वजन नबि यादबन लेथो खांग लेथो मतुंगा अमु पागल सागलगा फंजलगा अखोई इलमनो कनबा सिबो तरायना लहुम थोपो मदु कनबा हाइबसे अखोई खुदिमकी दायित्वनेना लवे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मणिपुर स्टेट ब्रांच न सिंधुना हंदक थोखिबा इसिंग इचाउ सिंगदा सोक्लब मियामगी मतेंग पांगबदा चौब थौदांग लौखिबा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की मणिपुर स्टेट ब्रांच अमदी डिस्ट्रिक्ट ब्रांच की वॉलंटियर सिंह तरामना ओकपगी थौरम स्टेट ब्रांच असिगी एमजी एवेन्यू द लैबा ऑफिस तंगसि पांगथोखरे थौरमदुदा डीसी डॉक्टर नेविदेता लारेन लाकपमना मणिपुर द थोगलिबा इरांग अमदी डिजास्टर सिंगदा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ना अवाब तारबा मियामदा अमदी लैंगाकी मेचनरी सिंगदा मतेंग पांगदुना लाकले रेड क्रॉस सोसाइटी की वॉलंटरिज्म स्पिरिट मालेमगी ओइनसु फिदमनिंगाइनी हाइरिबा वॉलंटरिज्म स्पिरिट असि मियामदा अवेयरनेस पिरगदी वॉलंटरिज्म असि हेना कनखलकपदा अचोबा मतेंग ओइगनी थाजै हाइके डॉक्टर आरके निमाइना इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मणिपुर स्टेट ब्रांच ना मणिपुर थोकलिबा डिजास्टर कयादा अवाब मायोकनरबा मियामगी मतेंग पांगदुना लाकलिबा असि खंगदुना
Mamangi MP Dr. R.K. Ranjan amadi Hauziki MP Dr. Bimol Singhna ambulance sing mateng pangba asina miyamgi mateng pangba hena ngamhale masigi mathakta Dr. Bimol na hi board ani mateng piba asina ising isaw dasu hena awaba taraba singda mateng panghanba ngamle anoba volunteer sing semgatpa amadi training piba Red Cross ki fundamental principles sing kankhat hananaba honasi haiki Lions Club of Imphal Greater na Together as One haiba theme da Peace Poster Contest pangthokre Lions International District 322 digi makhada Lions Club of Imphal Greater na sinduna lining thau ising chaiba sanglenda tongan ba mahi sangsingda tamba mahiroi kungamangana saruk yaduna Together as One haiba theme da lai yektuna athoi hen tanake contest adugi mari lainana Lions Club of Imphal Greater gi chairperson M Sam Babuna Lions Club na Malengi thakta pangthok liba Together as One haiba theme da Peace Poster Contest ki manung channa pangthokpa contest amane contest asida grand winner amasung merit winner khangedabane contest asigi masagi chahi tara mathoi dagina tara humdoi fawda leiba mahiroi singna sarugyaba yai grand winner taba adugi mama mapa yauna club adugi president yauna New York ta lemna mana loba chatpagi khudong chabalai manasu $5,000 oi lamdamasigi mahiroi singna mathang sahida pangthokadoriba sangdamnaba singdasu manasi longnaba honasi haiki punna hingminabagi wakhal lon piba Peace Poster Campaign Lions Club International District 322 Region 6 Zone 9 gi makhada Lions Club of Kanchipur Greater na sinduna pangthokre Together as One haiba theme da Manipur University gi main gate ki mayok na bada laiba ISDFC Bank building da pangthokpa Peace Poster Campaign aduda class 8 fawbada tamliba mahiroi singna athoi hen tanake Lions Club of Kanchipur gi Greater gi President S. Bhumeshwar na Peace Poster Campaign asi Malengi thakta pangthok liba asigi manung channa mahiroi singda punna hingminanabagi wakhalon piba amasung miyamda paujel piba oina sinbani sangdamnari basida makok mathang taba singna district ki thakta changnamnabada sarugyagani amade state ki thakta chaf manaba thimbasida changdamnarga makok mathang taba sing international ki thakta changnamnabada sarugyaba fangani haike Hata dalaiba Y Academy da mifamama pangthuktuna Delhi amadi NCR da mahai tamlakpa singna Delhi Manipuri Pangal Alumni Association sem khibagal loinana MD Amjad Ali Khan amasung CS Khairudin Sahana mathang sina President amadi General Secretary oiduna Interim Executive Committee semkre Education Sports amasung sotharaba singda mateng pangbada mideng thamduna semkiba Alumni Association asida Delhi amasung NCR dagi degree diploma certificate paiba singna member oibiu hairi Indian Dental Association na Department of Oral and Maxillofacial Surgery Dental College Jenims ka khusam naraga basic life saving training program ama Jenims ki auditorium da pangthokre Dr. Namarakpam Charan nalusing duna pangthokpa training aduda dental professional yauna delegate chahum rom da ya laing bagi matang da khanghanki Lamding Educated Welfare Association Lewa Thobal District na miyam gi yaifana na bathabak paikhalak pagi sarukam oina National Highway dagi Lamding Sangayum form amade 10 tha fauduna chatliba lambi asigi saruk ayamba port holes ngakta ngaiduna lambi da gari thoba amade khongna chatpada natai chadaba fibam orakpadage lambi asigi Lamding gi saruk talairiba port hole sing ngasi Lamding Educated Welfare Association amade khangabo kendra gi MLA or Surya Kumar ga khusamna duna port hole sing nungna mention kre ngasi gi port holes men bagi thabak aduda lewa Lamding gi member kya amade supporter kya sarugya ke ngasi gi port holes men bagi thabak aduda lewa Lamding gi advisor Harida Sorok khaibamna government na kolas tharak pa ngai bada lambi se kom gi kom ngak ta ngairak tuna nong khajik tang tarak pada khong na fawba chat pa yarak tab dagi fibam lak pada lewana lamdam asigi lambi se fibam khajik tang fagan anaba khonarak pa se thagat ningai ni haiki 4th year undergraduate program hangbagi issue government na athubada loishindrabadi desamna October dagi student union singi mifam na issue si loshilagani hairi NEP 2020 gi matung ina college singda 4th year undergraduate program hangdok piu haina desamna mamangi lengak amadi hauziki PR gi lengak asida kayara khanna haijakre adubu hauze higher education gi oriba
Authorities-singna August 13 amadi 18 order ani thoktuna fee structure amadi admission taunanabagi matam pike taugadaba manba laingaki order ani asi maya yaudaba kaiga pankhak oiramle hauzik lairiba fivum asida mahairoi kayage academic career da mangbagi oithokpa laire haina desamna lowi maramaduna October 3 ki ayuki pung 13 taba matamda desam head office da 4th year undergraduate program hangani haina lauthokraba college singi student union singi mifam ama pangthoklagani mifam asida mahiroi singi khandraba higher education ki commissioner amadi director gi mathakta karamba makhal gi agitation tawbana sunagadage habadu Khanaminagane government na order thoktuna mahiroi kaya admission toksin hale aduga mahiroi singbu takpi tambinanaba ozadi thaurang tawidre hairi hauzik pawgi marthana tembe break amatang lawzari Matamgi nungsit nungsa amadi aying asana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumnamak sibu khudakta phanba ngamlaba Kapidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Kapidon cup syrup thakpiu Kapidon cup syrup honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayam chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Vraki matungda mayamba mukahana taram nokchori loinana makhataba pau pizari Khetrigao Kendrogi manung chanalaiba porompa Thawan Thaba Community Hall da Khetrigao Kendrogi signature campaign hodokre MPCC Sports Department sinduna pangthokiba thormaduda MPCC ki president Kaisa Megachandra yauna Congress ki luching bakayana sarugya ke thormaduda MPCC ki Sports Department ki chairman Wahengbam Rojit Elias Bulletna Rojit na 2001 da BJP na lengak haitabadagi Manipur kangkhong chaiki BJP na thugairaga thamlamlaba Manipur Congress na wana honaduna semjillaba matungda hauzik amok machet thugaire hauzik thokleba lana se foreigner na thokhanbani drug kamari leinai amuk hai tawduna Congress na thokhanbani amuk hai maral thiduna leire BJP gi MLA singna Congress ta taisinaduna miyam da uchari lalabadi matik chaba sairak piu cheloi madusungam loi haiki Central government the BJP sarkar ka state government the BJP sarkar ka karibo makhat tagi mari suli nade bikhari dong na ni the center the seat of you si sembi you si mata ya bi you haidana nuti big di bachat pa dong center ka sangi ye se nai mata ni jang ni kai ni ngai ni sumai tong the beyond extend tawra kan ni ba tha padi ki sala ka sarkar ju sembi de hanna ngam ju tabi de center na Wabagai Higher Secondary School 1976 alumni Sinduna World Teachers Day 2025 Kumari Lainana Marirak Suba Sintakpa Singh Ning Singh Thoram Wabagai Higher Secondary School gi Recreation Hall da Pangthokre Thoram gi Manung Channa School adugi campus ta leiba Lamjing Maira Paiba Singh gi Ning Singh Phung amade Laikhidraba Oza Singh amasung alumni gi miyoi Singh gi photo da sarugya khiba Singh na laisu katuna ikai khumnaba utpaga loinana minute ani tumina lekhe Thauramadu Kaksing Higher Secondary School gi retired principal Elangbam Surchan DMU amasung MTU gi Vice Chancellor Professor Wahengbam Chan Babu MU gi Humanities ki former Dean Professor Moirangthem Mani Nuchingba Singna Sarugya ki M Joina Oza Havasi Amambada Mangal Piba Kendall Gumbani Ngasigi World Teachers Day Sida Kathok Mangamba Oza Leitrogadi Quality Education Havasi Purakpa Oithokloi Haiki Thauramadu DMU amasung MTU gi Vice Chancellor Professor Wahengbam Chan Babu na Ozaga Satraga Lainuriba Mariasi Afaba Mariasi Thamduna Pangthok Labadi Hauzik Lairiba Manipuri Society da Achoba Safuoma Purakani Haiki Teachers Day si Tongan ba celebration amaga loinana Chathaba School College amadi University da overfangi Ozagi numit ki asengwa wahan thok laina pangthoktona Ozaga Mahairoi Singha gi Lainuriba Mari Hena Fagarhana Bahona se Haiki Thauramadu 1976 da Wabagai Higher Secondary School da Oza Oiramba Singh da Achamba Khudol Sung Tamki Bisnupur District ki Manung Chanba Kumbi Assembly Constituency ki tongan mamafam sing yauna Kaksing District ki Sugnu Assembly Constituency ki tongan mamafam sing kharada Laina Layong Khangdaba na maram oiduna oksiba yaure mari lainaba singna yengsinbiu haina ISTV News na pau oina phone kraba matung danga se Joint Director Veterinary Dr. Tongbram Bidyarani ge guidance makhada Veterinary Office Bisnupur gi Dr. Laishram Arjun Singh amade Dr. Rina Devi yauna Department asigi staff sing
कुंबी लाक्तुना कुंबी म्युनिसिपल काउंसिल की वार्ड नंबर 5 की कम्युनिटी हॉल दा ओक्ता नारकपा लैना कयादगी मतौ करमना ngakthokani haibagi matangda lamdam adugi okloiba farmer kayana saruk yaduna awareness program among asi pangthokre awareness program adu kakching awareness program adu district asigi mafam khuding makta makhatana pikhigani loinana ok asiba sing adu sayon from the yondanaba amasung farmer singda फुमजिनना बसु खंगनखे अफ्रीकान स्वाइन फेवर की ओइनदी हाउजिक फावा वैक्सीन लैतबना फार्मर सिंगना सेक्शननबा फोंदोखे रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट आरपीएफ की चेयरमैन ओरंबा लाइखिद्रबा इरेंगबम चावरेन की हुंफुगनी पान सुबा मपो कुमोन गमरी लैनना एसए कंपटीशन अमा लाखलेबा अक्टोबर 10 गनी थोइदा कांचीपुर लैबा स्टैंडर्ड रॉबर्ट स्कूल अमदे कैथलिक स्कूल दा पांगथोलगने हाइना इरेंगबम चावरेन मेमोरियल ट्रस्ट की सेक्रेटरी हुइड्रोम संजोइना पाउमी सिंह द फोंदोक्रे मणिपुर प्रेस क्लब ता पाउमी सिंह उनबदा संजोइना मखा ताखिबदा पांगथोकदरिबा एसे कंपटीशन असिगी टॉपिक पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ मणिपुर 1947 to 1949 ओइगने कैटेगरी ए अमदि बी हाइना खाइदोकने कैटेगरी ए दा क्लास 8 तगिना 10 फाउबा ओइगने यामद्रबदा वहाई लिसिंग अमा इगदबने कैटेगरी बी दा क्लास 11 की मथकता हौजिक तमलेबा अमदि पास तौरबा सिंह यावबा याहनगने यामद्रबदा वहाई लिसिंग अनि दगी तादना इगदबने कंपटीशन असिगी दमक एमएसएफ ऑफिस अक्टोबर 10 फाउबगी मनुंगदा फॉर्म पिसिंगदबने कैटेगरी अनिमक की फर्स्ट पोजीशन ताबदा लुपा लिसिंग कुन सेकेंड पोजीशन दा लुपा लिसिंग 10 थर्ड पोजीशन दा लुपा लिसिंग 10 अमदी कंसोलेशन प्राइज की 10 खनगलगा लुपा लिसिंग अहुम पीगने कंपटीशन सिगी प्राइज सिंगना नवंबर 2 दा पांगथोकदोरिबा हुंफुनिपान सुबा इरेंगबम चावरेनगी मपोक कुमोन थौरमदा यंथोकने हौरक्लिबा माहिरुइ सिंगना कुमजा लिसिंग अनिगा निमफुगा तरेतगी कुमजा लिसिंग अमगा निमफुगा मापन फाउबगी मणिपुर खंगदबा यादबा अमदी नैनफम थोई खनबदगे थौरमसी सिनबने माहिरोइ सिंगना सरुक याबियु हाइखे लालिबा अक्टोबर की तांग 23 असिदा इरेमम चौरेन की मागी हुबु निपान सुबा मपोक कुमोन ग मै लेनना एसे राइटिंग कंपटीशन मा पांगथोक जगनी पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ मणिपुर 1947 to 1949 हाइबा मसिगी मरक्तु द हौगिबा मयामदगी मयामदन हेना खरा हेना हौरैबा गांगसिंग सि खंगनबा हाइतारे तोकजबनी मसिदा कैटेगरी अनि थोंग लेजगनी लोन दे अखोइन इंग्लिश मणिपुरी हदी इंग्लिश मणिपुरी रोमान मयेक्ट ओइबा इंग्लिश मयेक्ट इरगा मणिपुरी के वान थोंगतो इजबा माना सु तोकजगनी चांदेल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनलैबा थमला पोकपी खुलगे खुलाकपगी मतंगदा मियोय खरना विलेज अथॉरिटी बुलान ओहननबा होनरगला थोंगसी लमकांग कांगलुपु अमदे विलेज अथॉरिटी बो मणिपुर की मियाम द लान ओहननबा होनबा थोंगनि हाइना विलेज अथॉरिटी की सेक्रेटरी जे रेंगटिट ना फोंदोराकले ngasi चांदेल डिस्ट्रिक्ट की मफम अमदा पाउमी सिंग उनबा अमदा रेंगटिट ना हाई खुलसिगी खुलाकपा ओइना खलबा एसके लव मॉल असी लमकांगी चनबी अमसुंग खुलगी मियामना यानदुना बोट तौनरबा मतुंगदा लमकांग कांगलुफ की अपुनबा बोडी अमा ओइरिबा लंकाम नागा कबीर कुंगपुन LNKK अयाबा पीख्रबा अमदे लैंगा की माइकेदगी SDO ना अयाबा पीख्रबा मिसक अमने लंकाम फुरुकी ई ओइरिबा SK लव मॉलबो खुलाकपगी इविक्शनदा माइथिरे हाइदुना खुलाकपगी इलेक्शनदा माइथिरे हाइदुना अरानबा प्रोपेगेंडा तौरगा खुलमदी फुरुपुलाना ओहननबा थबक असि मखाताना तौबिगनो लोइनना वेसांग थोंगलोंगना SK लब मोलबो खुलगी लम योनबा डेवलपमेंट तौदबा मियोय अमनि हाइना मराल सिरिबा अदुसु अरानबने खुलगी लम अमदी प्रॉपर्टी बो अतोपा फुरुपता योनबदी वेसांग थोंगलोंगी अपोकपसु ओइरिबा हानगी निंगथौ अरंबा TS वांगसुलनि हाइबसि खंबियु हाइखे अखोई थमलापोपी विलेज ना असेंबली तरेदक फम क्रमतुंगदा इलेक्शन पांथोकी लंकांगी कस्टमरी मतुंग इन्ना नुमितरानी मतुंगदा बेसांगना पनखिबा 7 लाख सु हाइबा लंकांगी लो अमलै ऑफ टेकिंग हाइबा अनि से अखोइना पांथोकी प्रोसीजर की मतुंग इन्ना LNKK ना पीखिबा पावरेल ग्लो हाइबदी ऑफ टेकिंग की सर्टिफाइड पीखिबा LNKK ना लेखरबनी थमलापोपी बप्टी चर्च नसु नुमित टू द सर्टिफाइड तोखिबा लेखरबनी SDO ऑफिस की डिस्ट्रिक्ट सब डिविजनल ऑफिस नसु ऑर्डर सु मीडिया की खुतांगदा सीमा से उच्चनिंगे नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे 2025 की सरुगम ओइना वॉलंटरी ब्लड डोनेशन की अवेयरनेस प्रोग्राम अमा ngaikong khulen youth club ta pangthokre green brigade manipur amadi size blood center imphal na khusam naduna pangthokiba thoram asi ngaikong khulen youth club na mateng pangduna state blood transfusion council manipur gi mireng makhada sinkhibani thoram asi gamari leinana ngaikong khulen khaktagi oiba nupi ani yauna voluntary blood donor kunthra ga nithoibu lengyan fi amamam piduna ikai khumna ba utke thoram asi da voluntary blood donor oibita natana 1 लाख 50,000 की
State blood donor motivators oiriba Elangbam Premjitsu resource person oina voluntary blood donation ki matangda wa ngangke. Art Society Manipur na sinduna second tempera painting exhibition ngasidagi hogdokre. Art Society Manipur na sinduna thasigi tang nipan fawba pangthokadaba second tempera painting exhibition Kwakaitel Tidim Laikai da leiba Imphal Art Gallery da Art Society Manipur gi President Insas Ketrimium Zugindrona hogdoke. Exhibition asida Art Society Manipur na sinduna August thagi tang taraga humdoidagi taranifan fawba pangthokiba second tempera workshop tagi Thoglakhiba Lai Kunginipan Utle Loinana Manipur gi saknai daba senior guest artist taret na yekpa acrylic amasung oil painting nipan amakasu utle exhibition asi tang nipan fawba numit khuding gi nungthil pung ahum dage numidang pung nipan fawba miyamna yengba yagani hainasu Art Society Manipur gi secretary Chandam Lalit na phongdoki. S Kunjabihari na iba Progressive Writers Association na puthokpa essay on some issues on education ngase Manipur Press Club ta phongkre thoromaduda Progressive Writers Association ki advisor Langol Iboyaima writer and critic Samurai Latpam Pralhat writer and translator Laistrom Memona Chingba Singna Sarugya ke Thauranga Mari Lainana Aiba S Kunjabihari na Education Department da thabak tawringai da education da lairiba asoiba kaya ubangam ke moruwaina ozamatik chadaba kaya yauba lengak na khallaba oza sing mahut sinba khulgi mi thamlaga tolob yenabana chingba thawong kaya satharakpagi matangda ibani haike. Arambai Tengol Unit 20 Sajing na Sinduna Haukiba September Taraga Marida Laivakning Bada Yumfam Oiduna Pangtokiba essay competition ki makok mathang taraba singda manamathum Yantoktuna Pokning Thogat Page Thauram Sajing Lai Haraubungda Pangtokre Thoramaduda Manipur University ki Manipuri Department ki Assistant Professor Dr. Naurem Ahanjau Maitai Lilong Higher Secondary School ki Principal Dr. NC Santa Standard Robert Higher Secondary School Kanchipur ki Chairman Okram Landhoni Amasung All Sajing Mairapai Bilov ki President Maibam Benuna Marueba Musing Oina Sarugya ki Bagaloina Mui Kasu Sarugya ke Manipuri Theatre Academy Mata Wangoi Amadi Wangoi Dramatic Union Ani Punna Kusam Nana Sinduranga Si Sahitya Academy Awardee Sing Harau Tayamna Oktuna Pongning Thogatpagi Thauramama Pangthokre Wangoi Dramatic Union ki holda pangthokiba Thauramadu Chief Conservator of Forest Longjam Joy Kumar Singh Amadi Saknai Raba Aiba BK Wahengbomna Dice Member Oina Sarugya ke Sahitya Academy Awardee Ani Adudi Bal Sahitya Puruskar Awardee Mayengbom Santomani Singh Amadi Translation Awardee da Sobamsa Indra Kumarni Thauranga Mari Lainana Wangang Loi Singna Manipuri bu Malem da Saktakpada Art and Culture Sports na Achoba Thaudang Laure Manipuri loan ki Saireng Wareng Kayabo India ge Lairiba loan Singda Translation Togduna Award Phangba Havasi Araiba Thabak Nate Haiki Apunba Fitness Center AFC na Sinduna Chatharakpa State Level Transformation Challenge ki Manung Channa Tarasuba edition ki oina ngasidagi first screening Apunba Fitness Center Rims Road ta pangthokpa hokre nupa participant chani hena amasung nupi participant humfu hena saruk gyakiba first screening aduda participant singe height weight nasingba onke first screening aduga mari laina 10th AFC State Level Transformation Challenge ki Organizing Committee ki Chairman Soibam Ravi Kumar amasung AFC Founder Yumnam Hamlet na ngasi pangthokliba first screening asigi matang da final screening amasung mega event 2026 ki January Mari da amasung January Taraga Mathoida pangthoklagani lamdamasi ki tongan ba gym kaya da sanari ba mioi singna Transformation Challenge asida sarugyari mamang da sarugyaki ba participant masing da ki handak sahina hangalakle challenge asida sarugyari ba singna drug sizinatana sarugyabiu challenge asida sarugyaba singe maiti ba laite participant khudimak mai pakpa ngaktani haike Hauzi Muk Sanabagi Pau, Ekagi Senior Sports Journalist Boya Ningthokjamdagi Lawirase. Ahum Suba Premier League ngasi ahum numiki sanaki bam match da Southern Sporting Union SSU Singjamaina Shanghai Heroes ang thabu maiti papikre. All Manipur Football Association gi meng makhada ngasi degi team taramangan sarug yaduna sai tagel gi artificial turf ground da ahum suba Premier League haukre. Hogdopagi Thoramda, Khetri Gau Kendegi MLA, Sheikh Nurul Hassan, Manipur Sarkar ki Youth Representative Sports ki Joint Secretary, Sheikh Abdul Hakim,
MSME National Board की हाना मेंबर ओइरंबा रॉबिन ब्लेक की डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन मोइरांग की प्रेसिडेंट के बीरेंद्र मदी ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की एक्टिंग प्रेसिडेंट डीबी कुआरना थौरमपु सिंह ओइखी पांथोकदोरिबा लीग असिगी ngasi ahubun numit ki sanakhiba match da Southern Sporting Union SSU Singjamaina Sangai Heroes angthabu gol ani amada maitiba pikibane Southern Sporting Union SSU Singjamai gi mai pakibi gol ani adu Konthogjam Monex na match ki umpu subamadi Robert Usam na match ki umpu matoi suba minita sanki Sangai Heroes angthagi amatangarba gol aduna Konthogjam Dornel na match ki Tara suba minita sankhibane hayeng ground asida nungthil pung amatabada ahanba match waina Imphal Youth Football Club amadi angtha FC ga sanagane ani suba match nungthil pung ahum tabada M khabam amadi SSC Porompat ka sanagane Thawbal district ki lamjingba leitan themna Imphal East district ki KSH Nelson bu maitiba piduna kuntra tari suba district inter club amadi state open ranking table tennis championship ki sahi trapan makhagi nupa masagi singles ki title laukre Manipur table tennis association ki meng makhada district table tennis association Imphal East na sinduna tha sigi tang amadagi AG amadi Manipur Police Sports Club yauna district taruk Imphal East Imphal West Thawbal Kaksing Bisnupur amadi Ukhrul gi nupa macha amadi nupi macha table tennis sanaroi samaga marifu tarani thuna saruk yaduna Dem University campus da laiba table tennis indoor stadium da satharakhiba kuntra tari suba district inter club amadi state open ranking table tennis championship ngasi loisan khre loisan magi thoramda hairo kendra ki MLA Thoksom Radhesyam district table tennis association Imphal East ki president Mangsa Tabam Gojendra Dem University ki vice chancellor Professor Wahengbam San Babu DIG Manipur ki AP1 Ningthogjam Herojit Manipur table tennis association ki secretary Thongnojam Jain Tamadi organizing committee ki chairman Naurem Ibu Chobona Thaurumapu Singoi ki Satharakhi ba tournament asigi ngasi chanakhi ba sahi 38 makhai nupa masagi singles ki aroi bam match ta Thawbal district ki lamjing ba leitan themna Imphal East district ki KSH Nelson bu set mari ama taramanga taromdoi taramathoi taret tara taranithoi taramathoi taret amadi taramathoi mangada maitiba piduna title laukhibane sahi 33 makhagi nupi masagi singles ki aroi bam match ta Thawbal district ki Ria Ningombamna district asigi ke loya lembibu set ahum sino taramathoi taruk taramathoi mapan amadi taramathoi ahumda maitiba piduna title laukhre sahi taramathoi makagi nupa masagi singles ki ngasi sanakhiba aroi bam match ta Imphal East district ki athoiba RK na district asigi Bhaktarasti aisbu set ahum ama taret taramathoi ahum taromdoi taramathoi madi taramathoi taret tamaitiba piduna champion oikhi men's open doubles ki sanakhiba aroi bam match ta Imphal West district ki Ningthogjam Coleman amadi Aksai Thogdam ki Jurana Manipur Police Sports Club ki L Bikram amadi Mohindro Soram ki Jurabu set ahum mani taramathoi taruk taranithoi mari nipan taramathoi nipan amadi mari taramathoi da maitiba piduna title laukre Singamathak Young Learners Club CYLC na sinduna ngasi dagi team taratrung na grumari thongna khairutuna CYLC Multi Sports Complex Pisum Hau Ground da ahanba CYLC Grassroots Football Tournament haukre Haudopogi thoramda sahi 38 makhagi nupa machagi ahanba CYLC Grassroots Football Tournament haukre Haudopogi thoramda Singjamai Kendra ki MLA Y Khemchan CYLC Singamathak ki president ke Singkham Singh amadi atai maruiba mioi singna Thaurumapu Singh oikhi pangthokadoriba tournament asigi ngasi ahubu numit ki sanakhiba match ta Sangai Football Academy na Atia Football Academy team ebu gol taruk marida maitiba pikhi match asida mai pakhiba Sangai Football Academy ki gol singadu Nirandrana gol mari sankhi atopa gol ani aduna Kemiona sankhibane Atia Football Academy team A gi gol mari aduna W Province na gol ahum sankhi atopa gol aduna Sangai Football Academy gi sanaroi Ahil Sapipna on goal oina sankhi Basketball Federation of India ki meng makhada tha sigi tang mari dagi Uttarakhand gi Dehradun da chathariba
यांखई सुबह सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप की मणिपुर की अहानबा मैच दा आंध्र प्रदेश बु पॉइंट चामग सुमना अमा अमदी निफुमापल दा माइटिबा पीखी अनीसुबा मैच की सानखिबदा मणिपुर ना आसाम बु पॉइंट मरफुमाथोय निफु हुमदोय दा माइटिबा पीखरे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन DSC कक्चिंगी मेंग मखादा ममांग थागी तांग कुनिथोय देगे टीम तरामाथोय ग्रुप अनि थोंगना खाइदुक्तुना DSC कक्चिंग प्लेग्राउंड चथरिबा कुनमाथोय सुबा किशोर कुमार मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग की ngasi sanakhiba ahanba match da TUC थोंगजाउना IYA कक्चिंग बु गोल मंगा अमदा माइटिबा पीखरे अनीसुबा मैच की सानखिबदा LMLCC लांगमैदोंना SDO पलेन बु गोल अहुम अनीदा माइटिबा पीखी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की मेंग मखादा ममांग थागी तांग कुनमापनदगी टीम तरेना सरुक यादुना पाम्याल ग्राउंड पासोई पार्ट 2 दा चथरिबा कुंथ्रा सुबा एल संगीता देवी मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग की ngasi sanakhiba मैच दा सोयो उरिपो कांगचुब रोड अमदी BMSC ताबुंखो गोल अमता चनदना ड्रॉ चटखरे मणिपुर आर्चरी एसोसिएशन की मेंग मखादा ngasi दगी यूनिट 13 की नुपा मचा अमदी नुपी मचा आर्चर सामग कुंथ्रानी थोइना सरुक यादुना RCC ग्राउंड कुमलपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दा कुंथ्रा तरुक सुबा सब जूनियर स्टेट आर्चरी चैंपियनशिप हौखरे ngasi अहुपु नुमिता नुपा मचा अमदी नुपी मचा की इंडियन राउंड की कंपटीशन सिंग पांगथोखी युमनाम याइमा मेमोरियल ईस्ट 11 केंद्र वाइज मिक्स काउंट टूर्नामेंट की ngasi sanakhiba मैच दा सिंगजमई केंद्र कांकुना थांगमिबन केंद्र कांकुप माइटिबा पीखरे मणिपुर कांग एसोसिएशन की मेंग मखादा वैनाम केंद्र कांकुन सिंधुना ममांग थागी तांग कुनमाथोइदगी कांकुट तरहुमदोइना ग्रुप मरी थोंगना खाइदुक्तुना राधा मानतोप कैनोक थोंगथक्ता चथरिबा युमनाम याइमा मेमोरियल ईस्ट 11 केंद्र वाइज मिक्स काउंट टूर्नामेंट की ngasi sanakhiba मैच दा सिंगजमई केंद्र कांकुना थांगमिबन केंद्र कांकुट पुपांजल कुन 15 दा माइटिबा पीखिबने सिंगजमई केंद्र कांकुना अहान भापता पांजल तरुक अमदी अनि सुबाबदा पांजल 13 कापखी थांगमिबन केंद्र कांकुना अहान भापता पांजल निपाल अमदी अनि सुबाबदा पांजल 13 कापखी हयेंग कांगचंग असिदा लमसांग केंद्र कांकुन अमदी खुंद्राकपम केंद्र पुठीबा कांकुटका सानगने मखाताबा पाउ पिजरी ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना तागेलदा लैबा साई ग्राउंड दा ngasi चथबा हौरिबा थर्ड अहुम सुबा मणिपुर प्रीमियर लीग 2025-2026 दा सरुक यारिबा अनौबा इमागी मंगाल क्लब एम खाबम लमखाई की सानरोई सिंगी यूनिफॉर्म ngasi यंथोखरे खाबम लमखाई दा पांगथोखिबा थरमदुदा एम के हानगी प्रेसिडेंट खोइरोम लोयालाकपा क्लब असिमके हानगी सेक्रेटरी ngairangबम राजेन हानगी मैनेजर टी बंकिम अमदी हानगी मैनेजर एस तोंदांगसु थौरमदुदा सरुक याखिबगा लोइनना एक्स प्रेसिडेंट खोइरोम लोयालाकपना फोंदोरकपदा क्लब असिना हाना स्टेट लीग ता सानरमबदगी ngasi मणिपुर प्रीमियर लीग फावा यौना सानरकपा सिमा ग्यामना नुंगाई अदुम ओइनमा कोविड-19 मरम ओइदुना सानरोई सिंग मतम चाना ट्रेनिंग पिहौदबा अदु ngamdana लाखे अदुबु हंदक पांगथोकलिबा अहुम सुबा मणिपुर प्रीमियर लीग असिदा सरुक यारिबा क्लब सिंग असिगी थेंगनबदा अराइब अमदी ओइरोई मसी खंगना सानरोई सिंगना थवाई हक्सांग यावना क्लब असिगी दमक स्थानबियो क्लब असिना हंदकी मणिपुर प्रीमियर लीग असिदा चैंपियन ओइबा ngamlabadi आई लीग सेकेंड डिवीजन दा माई पाकना सरुक याबा ngamnanaba क्लब की माइकेदगिसु अंगंबा थाकता होनजगी हाइके चलिबा थासिगी तरागा माथोय अमदी तरागा निथोय दा खुमल लंपाक इंडोर स्टेडियम दा पांगथोकदोरिबा तरामरी सुबा सब जूनियर अमदे सीनियर स्टेट लेवल जूट कोनेदो चैंपियनशिप 2025 ता सरुक यागदबा थौबाल डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर्स सिंगी ममिंग लाउथोखरे थौबाल डिस्ट्रिक्ट टीम ए गी ओइना प्लेयर कुंथ्रागा मंगा अमदे थौबाल डिस्ट्रिक्ट टीम बी गी ओइना प्लेयर मापन पुन्ना नुपा मचा अमसुंग नुपी मचा प्लेयर निम्फुगा मरीना तोंगान कैटेगरी सिंगदा सरुक यारुगनी हाइना जीत कुनेदो एसोसिएशन की थौबाल डिस्ट्रिक्ट की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोइरांगथेम इबोमचाना फोंदोराकले अहानबा यूनाइटेड पेंटेकोस्टल चर्च नॉर्थ ईस्ट इंडिया चांदेल डिस्ट्रिक्ट एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2025 पांगथोखरे नुपागे फुटबॉल फाइनल द चैंपियन रुंगचुंग बी ना विनर वुमेन्स फुटबॉल द रिवरलैंड अमसुंग सिनादेना चैंपियन मेंस वॉलीबॉल द तांपी अमदी कांगबुंग ना चैंपियन वुमेन्स वॉलीबॉल दा तांपी अमदी कांगबुंगना चैंपियन ओइख्रे हौजिमुक थबकी पाव पिजरी
NIT Manipur gi non teaching post kara lagodore masagi chahi kundagina kontra humdoi fawgi manungda laiba mioi singna October 13 fawgi manungda darkhas pishalakpa yagani hairi Delhi Police amadi Central Armed Police Forces ke Sub Inspector punna listing ahumga humputara nipan lagodore graduate pass tawraba masagi chahi kundagina kontra kungamanga fawgi manungda laiba mioi singna October 13 fawgi manungda darkhas tharakpa yagani exam center Imphal da oigani hairi Northeast Frontier Railway na sports quota da post yankhai ga taruk laugudori masagi chahi kundagina kontraumdoi fawgi manungda laiba mioi singna lakliba October gi tang 15 fawgi manungda darkhas tharakpa yagani hairi Eclipia Model Residential School gi teaching amade non teaching staff punna listing taret ka chaniga humfuga taret laugudori hairi masagi chahi kontraga manga fawgi manungda laiba singna October gi tang kun gumdoi fawgi manungda darkhas tharakpa yagani post ki matung inna masagi mahai gi thaksu tongana laigani hairi mathake kupa marol singh babupura da laiba job center dage khangba yagani hairi loisilak padanga sigi maroiba paw amukka hanna pizari Anobalengak ama semna ba housing Delhi da leiriba BJP amasung masiga chatminariba MLA singi mifam ama hayeng Delhi da pangthok lagani MLA Yankhai Mari Lairiba BJP na Luchingba NDA Kangbuna Center da Anobalengak Seminaba Delhi da Haizaba Ikaiva Fawi Haina CLP leader Hanagi Chief Minister O Ivobina Haikre Manipur Information Commission da Citizen Singi second appeal Torokpogi Chang Hengalakli Haina State Chief Information Commissioner Koijam Radeshyam na Haikre Amadi Mahosagi Khalngakuna Thamnanaba Pandamda Mahirui Singi Nongmaga Oiba Exposure Visit Ama Karang Ithad Amadi Kaibul Lamjau National Park da Chatkre Ngasigi Onadi Manipuri Pau Matans de Lojare Mideng Tabi Bapunamakpo Mukahanna Kurumjari